په دې ویډیو کې د هغه ډیالوګونه چې کاریږي د سهار په خوړو کې مثلا د اتوبوس په تمځای کې خپل دفتر کې او له چا سره چې رندیو غواړي واخلي یا کوم غواړي چې ټیکټ واخلي دغه لپاره وا او خپل له همکار سره خبرې اترې وي او له هغې وروسته په پارک کې یو قدم وهل یا ګرځېدل وه. Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. په دې ویډیو کې مې څو ځلې هڅه کړې ده چې زه ویډیو ډکه کړم، خو چې کله ما کمره صف ته والې دی هغې کې حتمن یوه ستونزه راغلې ده. 3-4 ځلې ما دغه ویډیو ثبت کړی دی خو یو ځلې هم صحیح نه دی راغلی، خو دا ځلې بیا ورته کېناستم، دا ځلې به انشاءالله صحیح راغلی اوسېږي. نو راځئ چې دغه ویډیو کې ډېر په زړه پورې معلومات پراته دي، دغه په ګډه زده کړو. په دې ویډیو کې د هغه ډیالوګونه چې کاریږي د سهار په خوړو کې مثلا د اتوبوس په تمځای کې خپل دفتر کې او له چا سره چې رندیو غواړي واخلي یا کوم غواړي چې ټیکټ واخلي دغه لپاره وا او خپل له همکار سره خبرې اترې وي او له هغې وروسته په پارک کې یو قدم وهل یا ګرځېدل وه. پرته له دې چې ډېرې خبرې پرې وکړم، راځئ چې دغه ویډیو په ګډه وګورو، نو تر پایه راسره پاتې شئ. Bonjour maman. Bonjour ma chère. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé ou du café? Je veux du thé. D'accord. Avec du lait? Oui maman, avec un peu de lait et du sucre. Tu veux prendre du pain ou tu préfères des céréales? J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Est-ce qu'il y a de la confiture de fraises? Oui, il y a de la confiture de fraises et de la confiture de pommes. J'ai aussi un pot de miel, si tu veux. Non maman, je ne veux pas de miel. De la confiture de pommes, c'est très bien. Est-ce que tu veux du jus de fruits? Oui, c'est une bonne idée. C'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire au bureau. Mon patron va venir des États-Unis. Nous avons une réunion importante avec notre client. Je suis en retard maman, je vais prendre une douche. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. Oui maman. Voici le petit déjeuner. Merci. Ok maman, je pars maintenant, à tout à l'heure. Ok ma chère. Bonne journée. Merci. Au revoir. Salut Charlotte. Salut Amélie. Tu prends le bus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je vais faire des courses avec Nathalie. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Tu as des projets?
Oui, je pensais aller voir le nouveau film samedi. Cela semble bon. Et toi? Est-ce que tu fais quelque chose de spécial ce week-end? Rien d'intéressant. Je vais faire le ménage. Mais demain soir, je vais prendre un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Voilà le bus. Je prends le 18. Moi, je vais prendre le 27. Au revoir, bon week-end. Bon week-end. Tripovista, bonjour. Comment je peux vous aider? Bonjour madame, je voudrais réserver un aller simple, en classe affaires, sur le vol Paris-Londres, pour jeudi. Jeudi 25 mars. D'accord madame. Le matin, l'après-midi, ou le soir? En début d'après-midi, s'il vous plaît. Ok, vous avez un vol à 13h30 et un vol à 14h30 sur Air France. Madame, est-ce que vous pouvez me dire, le vol de 14h30 arrive à quelle heure, à Londres? Le vol arrive à 16h15. C'est tard, je vais prendre le vol de 13h30. Alors, il part de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Très bien. C'est à quel nom? Madame Dupont. Est-ce que vous pouvez appeler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. D. U. P. O. N. T. Donc, jeudi 25 mars, départ à 13h30, de Paris-Charles de Gaulle. Arrivée à Londres, à 15h15, sur le vol AF 2580. Votre numéro de réservation est le AF 36 54. C'est noté, merci bien, au revoir. Au revoir madame. Salut Amélie, tu as l'air fatiguée. Oui, j'ai beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi je suis fatiguée en ce moment. Je pense que tu dois prendre des vacances. Tu dois te reposer. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrête de travailler comme une folle. C'est mauvais pour la santé. C'est facile à dire. Mais, je suis d'accord avec toi. Fais comme moi. Fais du sport. Prends des vitamines. Cela fait du bien. Mais, je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Il y a un jardin à côté de ta maison, il faut y aller et faire du jogging. Du jogging, le matin. C'est fatigant. Bien. Ne fais pas de jogging, mais tu peux te promener. Occupe-toi de ta santé. Je vais essayer de faire de mon mieux. Écoute, je peux faire une chose. Si tu veux, je peux venir chez toi demain, et ensuite, nous pourrons aller au jardin ensemble pour une promenade.
Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excellente idée. Oui, à quelle heure je dois venir chez toi? Est-ce que tu peux venir avant 7 heures? Oui, bien sûr. Tu es géniale, Julia. Merci beaucoup, de tout mon cœur. Je t'en prie. La course à pied est excellente pour la santé, aussi bien physique que mentale. Oui, tu as raison. ښه ملګرو هیله ده چې دا ویډیو به مو خوښه شوي اوسي که چیرې تاسې بیا هم غواړئ همدغه ډول ویډیوګانې زه نورې هم جوړې کړم نو حتما راته د کومنټ په برخه کې ولیږئ او هو دا ډیره اړینه ده چې تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ تر څو زه وکولی شم ستاسو په خوښې او هغه درسونه چې تاسو ورته اړتیا لرئ هغه په ګډه زده کړو نو حتما راته کومنټ ولیکئ نو که چیرې تاسې غواړئ په دې لاره کې له موږ سره مرسته وکړئ یوازینۍ ستاسو مرسته به دا وي چې دا ویډیو خوښه کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ته دا ځکه زه چې غواړم یو څه زده کړم هغه له تاسو سره هم شریکوم نو تاسو هم هیله کوم په دې لاره کې راسره مرسته وکړئ تر څو نور ملګري هم له دغو درسونو برخمن شي ښه ملګرو تر بلې ویډیو مو په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان